Me so munu abe no mo so a. Mo se me ne prem moja. Musiasu road. Wanye. Trebuom. Wanye. Impasatia. Wanye. Bompata. Wanye. Antwa krom to asuoni. Manson kwanta. Wanye. Ahisa fire service to left road. MPP fo ni bi ba ko besa ko. No nde we kase ye kura. Ah nana. Do kura se na me kase. Prophet na ade ma ye ya na. Oh, me se dinkre ma ne se mo wale bi ba ka no. Na galamse ye na ekoso asante memu nyina de share sante hene nyina no no ni hu bi. Abusan for me mamu nyina akwaba Ember Nyansapo TV so because Nyansapo a no wage me so se san ne badwemma kwan so ene se sen de hia ye bedi nkom for de se ne fata ni dika subscribe to channel no like share mo bibia nya bi hwe comment section so na wa kire wadwen adwenkyere wo te se hwe no bia ne de nya ntokwa so kire wadwen wo ho ma no enye kama spread good news a Nyansapo TV ye gusu a ye spread na say asem bia beto bia no ye tena se di hu nkomo a ene hwan me ni di hu nkomo yi ene me comfort black power ene tena se edi nkomo me so me din ene oba ye suama ye bo a me ma comfort kwa ba na de ne nkomo hwe ni nyina no ahyehye na me ma kwa ba asema ba edi asem ene kura mi sakura say na ne ma mutesen adadwada de senka oluma me dwodwo me ho wonte de aba oluma o ye sure so wonte de aba ene kura me content video ni so onko so da we send na adadwada akwasi de na ewie say na adadwada o je wa home ye yi musu e wo fi nti na de me nyanko ene asem kese asi ade obi ewu chama Wontumi wa ade na se nchai kwa na tena se kan na asem yi ebi so on de oni yi pre kodua ala kodua je mama no kodua nje mu ma no abato ne nyanduru so kwa na waje mu pa ma no padaroma chama enya mpre anwiam ye hu se chama be wene ama ya ma chama fans da bi na mmom ye na ye kasa yi ye de chama ekotumu 20 years se wa ide ena ye tena ase di nkomo bra ye be che chama na okokọ bag kokọ ni nyina ye illegal mining sama boy send them we ye wie nana enne ehun no ko jele no eno a enne ena court kwa setena etwa to wasem yi hu no the final judgment e bai mfa nkranto bi ma na enyo no nko a odin ka to mame me de mawan fama chama Wontumi me fama chama Wontumi chama wore na wane ha no ho ba ko be bata ba obi san be ka no ho sesen MPP fo ni bi ba ko be sako no de we kase yakura nana do kura se na me ka prophet na ade ma ye ya na me se dinkre ma na se mo wale bi ba ka no tema na ba mummu onjina mu de be ba no kura so che ne de no sa ono se MPP ni ya ane no ye boapayo bi boapayo bi na e kosa na de de na se wo so a won sem pram moja omunya hohwe and the esisi ni shada nya kwasa da she na no say charges are the born and account ba ho do be yin sia ni na o kan di fo bi kure be ko bi o kan di fo bi su be ko bi esu be ko bi na se de sen o chemi mu asa wo da wo go kai agro na ba ofie e be ka kire chema Wontumi se me kire ne kwan se onko nonko su nkire sante hene no kore onko pa sante hene chew na galamse ya na ekoso asante memu nyina de share sante hene ni nyina no no ni hu bi amfi nti se no se na me de wo kan ade be mani age ne se e ka ben no de Ghana chema Wontumi ana okoda musa se wa Ghana an account ni bi ho no mo the charge it is scatter so wo so twetwa abi 10,000 Ghana cedis e bi say sa nzo ka bo money so ka bo mo obetwa ni nyina afiri ho no chese se de na ko jail se wo bu wo man Ghana kwase e ka se no de Ghana because won ko jail ne mma na wo mafa ne hunni e wo se ya gi esika na wo de Ghana no se me me Ghana na wo tun wasase na ye illegal so no so ya je se wo se wo de Ghana ka na se ne ko bia be ye no akọ 20 years no be fa ne japade yenti na grade akọ 15 years ya be fa ne japade 15 years wanya nko na ne ba 1 year and 1 year no kwanche da ndum say some 8 months na se da wo si di agrada de be wuram na se ebetime basse chairman de ebetime sisa se Appiah se be ko Appiah na agrada de don agrada de na nya Ghana no de ka wo nya Ghana David no the individuals bi ka ankorankore we do man Ghana na nkasa na chema Wontumi de ka ya de yenka nti man Ghana de chema Wontumi ko gina court enu nti na me deputy attorney general de ni ko gina court sa
say adia wode aye Ghana na osisi Ghana wa betray Ghana nti ka ne yesen total amount na yesen wo so otua ka ne nyina ma Ghana ansa na nti otua ka ne wi na asotwe no ye de ama na se on konsa ma ye biem na wo kodam no afa ka na wode Ghana na na nti so mo di total ba se wode ka sei boni sei na wode di Ghana e bia check ye na wode Ghana ka bia 100 million nti wontua 100 million ma Ghana na wonkodam 20 years se be ya oba wonye biem no ya asotwe nti ka sei na wode Ghana ye de na kom o se ebubu ni nyinara sanate mani twia ansanwa eso wosika sika wo ho obesho gold nyina wo social media metene pan bi kwa so betima to Chelsea football club no say auto football club yanka ba na de Chelsea manager or them say or see what's in the territory say something he can say na nya yo be kine na bene ba na de wo so wanka so no nkom nyina mu ekomu hia ho manhia kopache wo ho say wo hene na won ne nya asa problem no hene na wu no no be fa na ho totrota na obi a wa bi bako obi a no kore jana uzuzu say dia to ye chairman yi na je say dia to chairman na bi ko bi kisa say bebi okokotu agude ye illegal na nsuo no na abo chairman ya na asase no na abo chairman na say nsuo no ye Ghana ni na asase no so ye Ghana ni nti te betima sense so sa so ye twoba na abo ka o yere no ma na ho ye fe say dia no ono na ya nto aso mu kofi ani mo ombedi nti so ko say flawless na se okoya se titire ku be ka se amanyofo no mo se flawless ni mo he no mo anua no mo anya nzu no mo se na obekunkum mo nti we de wanku no akoje ile so ko ba de be sua de ko ba wonye bi na 20 years ano nya den o ano nya den sa 20 years obo ne na ba na 20 years nya so kodam 20 o dan ade o dan wo so de ade chia no wakoda da bi de nya sa bi o with hard labor san ka ho nti ebe hu chama Wontumi a prison for ko ye se o mo kwakodo ha omkwa kwa titi gata mu omkwa pra market we na chama Wontumi kita pra no di akire na kwa ko prepare na grada ko jail 15 years no hu se okuta pra ana ye hu baro no na dan do ka so ko we adwumaden wo ho na wa ma social media and de ho se om de yemfa camera nko bi yemfa camera nko se o mo prison form na ma tintin hu bi de hu bi bukura nko nya grada bi ai se mo ya no mo na abonten de ya na ka ne se mo da ka kra bi o mapie na grada ka se no wa nko adwumaden mo de no bribri ye ni so mo de bribri ye ni so chama Wontumi be ye ko adwumaden ya bo my Ghana MDC mebo NDC abaso o sambo NDC abaso pankrato ne mo se de o ma sha ase se mo fa nko wi why mo fa nwi ne se amaye se base na mo se Ghana obi di Ghana sika ne yetime chi ne dia wa wi omi mo wai na wo ko ka NDC asem se NDC na ne chama Wontumi nya ya na Ghana ne chama Wontumi nya na se Ghana ne chama Wontumi anya wa wi omi so ne Ghana ne nya yo ne nyina ye Ghana sika ne mo mampanyi mahama na ban wo so sisia no kore den aban no mom ne de nti aban na wo so no se ne parliament ene na se mahama we betim dina ko gina court so what I say obetim de mahama ko gina on president he dina ko gina court o ye do mu gina da o ye do mu Ghana ha o man Ghana mu anti president no ko fa me yere na me so ndo be ko court a se betim do ko gina court now to say president akọ court da Akufo Addo amfa ewura mahama amfa na Akufo Addo akọ court no na ya abato na ya abato what sisi me enye wo na awen ne ye na court debi o na obi sisi obi ya de say ko be ambara no your deformation of character na deformation of character and o mo say what did obi atem na say de enu aba ya kodidi ewura mahama atem ko wa yia no ene bi wo so aye tro na akotwa say NDC ni abrante bi so wodidi ba omi atem so ya che no han say sa nem se nche na na ekọ say de aba no so wan hro no kasa yie ye be che wo so fo no so be kan asem ne na no ba bi ono o si wa ko si na ntwi no ono ya nche no ono be kan asem ba ono wani di atem ono wani di atem so mo so boa so mo kan oboa o evidence tinya atem di ba oba ne do to no boa se ba ba mu ye di atem wan kasa ma ne boroso ti ya na ebuso mo se wo kasa se ya o ye president yo na nye president impo na se ka papa no nka wo mbe so ya nsuo nyansa ne mfa nkwa adwendwem asem bi wo ho aye o se bi esika no ene o asem bi wo so ye o se bi esika no nti me de mesere yewura mahama na na ban te de o mo hyase o mo de hyase ne mse so mo mfa nkwa wi maye na obo yewura mahama didin de amenka sase me enche yewura mahama be ka asem bi se Ghana e judicial system no se ne ye mra se ne ye mamra ne titie no eye mpanyifo na deda no no nhyemu kena ma yehu se emra ne ya nya ma binom
ena ebi mu dia form ho adi ase di obi dia ye wo kwotwa abode ba akobi ye so nkom 15 years opanyi bi dia di sika ye so we dia se mpanyifo ye twa damage o twa wi asa nti ye hyem kena na ye man ye nya chat ye se ye man hu se yes amra na ye den ye adwuma hu se no na akanya sa kesi ama mra ye adwuma wa na amra na wo ho dada ni ewura mahama na twere de botom de ba ye e wo beto ye said ye nyina ye beto ye na ya na asikani nya asem a ye se ye evidence ohia ni nya asem a ye suspect no kore eno ni ade a haye because wo hwe politician for na ye wo propaganda no de ba ni twima kontumpo ne no kore party bia wo bi no kore nti mo angasa ndis wo bia wo betwa kontumpo ne no kore se e de a kire wo tum be ko jele no kore iko hu ba bia no kore ne da wo be ko je na mesre yewura mahama se on se ne committee bi oti ya se we kwa issue street ball wo disika sei no no sankrofo ne sika no madini nyina wo mo ye wo den ye so far you nti de ye wo nti wo de ahya se de nti na me kai ne se wo de ahya se on fa wiye ma ye Matias na bi mu so ka na se yewura mahama so mfa nhye ne tirim se enya bia no si wo firi so a ye behwehwe wono so so bibia mfa ne nsase a sa na obi e ka se sa na e be ko ne de a sa na e ko nya sa na e ko de a ene ndisi so fa nhye mu timu mu nya maye e ba sa be ma yen ne ye ho ato yen because me meti we metua tax e ma aban meti e ma koma me komi afi bia metua 5 million aban gi o aban nya adwuma bia ma me ana me yi me kwan me na me so onfa me kwa akomtete ma komi wa mo wa me so o man na metimu a me kom no me ntua tax metia edan na masi na me kom wo mu no o se property tax eno so wasaje ansa na me wi metua traditional council tax eno so massage na wo wi we nyina na obi ate ho adisika na wamfa na nko jeria ami modua no bebodua to ye konfo ntua tax wo ye sofo ntua tax amfo nyina nko jeri wo so nyina ye mambofo ebi mu so ka se eye ewura ntwibosi akon chama wontumi emi se nanno na yi nika nanno na di na duru ho no se na show off no doson ne menchire wade ye won krofo bi wo man ni mu wo hu ne se oman no ye wo mo dia oman no so ubaba beto ubese gyaho akọ eye dibire bi na aba beto de bia meka sa ponche mfurudua na ko sa ponche tidua so na se obi na din kosi wo time a na o meye chairman no kora bi se hwane ne nimu munya chairman ne kakra bi a ene de mpa bia mutimi ye ase obi a wo ye politician mutim be yi good e wo social media e wo TV show igina ho sa ono kwa akura betumi na kogel saa de ne nko akura betumi na kogel etia o man ne mra onim se Ghana na mra no yi sika kura gu center table so a etimi frɛ wo ehwehwe mare kuro ntia unya se sika we be de san yi gu center table e fear and panic e o se eche one e ko hwe one sa bo ho ban because ade wa no bo akoromfo kura kwan o betuma be kun o se de ko hwem ne bo ho ban e protect o se de be obi mekun e o nim we nyina so what do ho aka wonya osika no so kwara no e mra da won afa so di osika ne kwa afa so aye won ema wo shembra na se enu ntina obi e sori abonten na wo fa obi wa abonten mra ne ni di no senka wona de ne ho enu onya ne girl na again so ba ne na da abonten senka nyu obi asem so fa oba wa abonten mra no be kwa kotum na yense musa ye hu se obu babo trofo a mra ne no be di senka wa na anyima wo so menkron yes na be ma so wa na ato watopa de me be ye mba de senka ba bia afa ho mra wo man ni mra wo mu ampa ni wo a ofuni se nya adwuma ampa ni wa hu se ye adwuma ampa because e na ye so wo mra ne de ya ma binom mpanyifo ne de o omyombe fo mu adi omyombe fo mu adi sa bi sinne o dikan tina mabo yewura mahama abaso se na ban ba ye de enye magufom ba omo hwe egin mo diskapa omo a yese omo hwe disable fo so omo so electricity fo omo so awe na DVR fo omo so awe nti on hwe wo nyina chinkrofo committee no mo ye na mo di ya content sa list ni nyina ewo mo ho to wa sha ase de won ka wo mo gri sa so e bia na de kwan am fa so mo de butiri ka ko ye na bi on peso mo de we so be kata tension ne so dia na so kan se mu bi ana sa butiri ka case ni on peso mo de we be kata so sa nya butiri ka case sa nya butiri ka case no na se ya de wa sha ase dia me se so fa nkwa wie ye maye bebere gu akire
I was some more. Oh, baby, you go to Ghana, and I was a Ghana Cassana Kayamambra, ye diso, na ye did a woman, na ye diso pepe, a money year Juma. And to Ghana, I was saying, judge no, my judgment, no. Or thank you to Tunano. Say a wohoda da, and woman ye, and now you would have Mahama by Yan or Besha Sambrano. To woman with this, Kawa, you mean one, Chief Justice, and then when you just almost uncle for one way, uncle for one way. Omumadi disika bebre omu way Chief Justice ya papa bafo bone o mechechre se saade no wo ho dia na dada na omonya dia ene na yemfa ene manyina ngu fom ne nya abato because emmoa yen ti afi no mode abade a ye tiase se afi na mra na ba ti emra kan ediwa ediwu ne mum se mra no wo ho dada dia obi aye ne yemfa ene ne ba ne se na obi aye ye di kodi no ampa ti o so mo kyerɛkyerɛ ne ma bi mayen na de e be say hia me pa say opon chema Wontumi 20 years ni nyina no e ka say na so otua ma oman Ghana oman no ho so hu hia pa ti so wonne ka bia de a na se ni nyina so bia o se de ne tum ni mum so de oman ne ka wasisi o ma wa say oman ne japade de a so wa say oman policy na so ye ton ma ne say e na wanto na wutie we so a fa charges ni nyina ide abo ni nyina make account be nsia ni nyina wonka ni nyina bum na wo kan bom ba ko am na mienu a na je say forest reserve forest ayenkomu na ya hayenkokotu ade e na uni tumi krata wakotu amenkire wade say your forest reserve awase no na obi akomu akose no dia e life in prison ni kwa say ba 20 en ma kwa say ba 20 ye de ade na ye reservoir wetima kwhye wase no a ye ni reservoir bi na se mfa say the whole Ghana se ye transform aye 10 and supply the whole Ghana na se wo kromfo utimi kwase mu 8 a un collapse o mine no enti ye chi wo do 20 years na wo ba be say 2 na kala so so enti ye be sere mpanyimfo no se mo be kyerɛ niam ngu nkyerɛ yen ne ase se magye sika ni nyina na asotwen keke na mode ma no de ye hu so watua ye ka na we ye asotwen se da ya ommemme ye biem na won ko di forest reservoir isi kan nyina nko parking ne yene ne mba ho na won ko 20 years ne nsa ma enjoy ene ba no ho nanka yenya lawyer manu a nanka be baba ene yenya no de gusu di nkomo adama Ghana ye wo mpanyimfo bi a se ne ya mamra ne se constitution ye di se nka nyina she constitution ase nso wo mpanyimfo bi o mo hwe so mbenfo se mra no be ye adwuma anase ne nyina da ye president so se wo hwe ye hihye wo man ni mu dia nse wo hwe a ye wura santehene kura na ye wo foku bi o mutu santehene fo na wo hwe aban mu so a ye wo mpanyimfo bi o mutu aban ne fo ntine ye wo wase ye nya mra enye aban ena ebetusu police fo mpanyimfo betusu mpanyimfo awodo no government appointee kura na wo se twa sa na menu na omo no so no wadwuma pa ena wo se ye de position ma wo na enko ba se NDC ba na watwusu ni de MPP ba na watwusu ni de na on se no ma drag ni nyina akwa hye se wo a wodom do so wo parliament e ho ne ye nkoto aba no majority leader kwa se ye ne sa e wo se yetimi nya nkrofo bi a omo de omo no na ebom mra ne ho ban senka mfa senka delegate ya omo to abai delegates e wo senka ye nya omo se e bi a ye wo nipa 5000 wo Ghana ha NDCO, MPPO, sa nkrofo na ne be yi. MPP ni NDC nyina pe fo be do ma no sa kuoi delegate ni be yi o. Na se ke yi wo. MPP nyane de NDC nyane de. Ntikade o se ye ne se, o se ke ye ne se. MPP wone de, NDC de wone de. Na nka MPP be yi ni de, na NDC yi ni de, na CPP yi ni de. Ye wi a na ye wo delegate a wo mo ankasa. Ghana fo o mo na e ko tinsu nipa ba ko se we na ye de ne ko for president. Kwa you die ma you die you nya hwe obi ani emam wo se fa odi president e die na waye adwuma be na waye bra be na wo ba wo pese wo ye president wa fo bi wo mure mu da wa bo man no kro no da school be na wo ko ye na wo ko school no kra wo Ghana na so wo ko school wa Abrochire wontim fa ma ye president wo Ghana e wo se wo ko di wa yi no Abrochire ho na do di wo ko school Abrochire wontim ye president wo Ghana sasa da bi na ko sua mra no Abrochire mra no Ghana pe e se ni Ghana mra nyepe so tsaka ya mpanyimfo no mu ko school Abrochire na mu ba bembe ya mpini ministers nti de wa Abrochire ebia na wa ha enka mo de nka mo fa ho ne mbra na mo ba bembe pa kesika wa ya mu sese mpanyimfo wa Ghana se hwan ni sika eni fi wa Abrochire mame ensem ha o timi de me achiche na aba no mani anje na entuam
men ko eche ma Wontumi nko a ento aso o ene akaduabo bebem eduabo bebem sesen so bi NDC ni kwa na committee amra ni nyese bi MPP ni nko na amra ni bedi o o da bi sese ne de na njindi de na njindi sese ne de ese galamse na to twa aha yamaka se chama Wontumi bo na eko 20 years na wa wote abode betem twa enti sese no se so ye illegal sese ne de e wo se yetimi nya committee ya nkasa a omuni abem no mbeko site ye chiwa ye motuonku ye mfa magina mre dabi ye motuonku na ile ko 20 years enche se de motuonku ne tene yire beka 20 years Wontumi ntwa obeto aso se ne so te ase ebi so aska wapa gu ne yire won yide ne o nya obema bi obi sisi tutu na wato kasa ama na so obeto kire se and somehow so tenya chama Wontumi nko a na se esi mbra ne ye hwemu kena dia ye hwemu kena na soja fo ya tu magumura mu ye sa tuya muka gold su ye chekura ye hu ye hu hwe ye hu bibia ye fanya akonta bia ye te yana na nsem so machi gold e wi a kire kura no do he gold board su ye friend say ai same jamfi wasi gold nko to ya maboka so aboka so mu chi bi free kwa mari ba social media nyina ni nyina ma sa aboka free na wakofa na wanye so nyeni ni ma no so betima gina mre na se cocoa board for kwa gold board sport beko Cocoa board for be gold board for is obi na say na mesra aban utumi na mo anu ko police car na si fita shop bi dabi soja hu soja car si fita shop o abara police for muni mo no fita for o so munya bi o so ko munya bi dabi oh okay utumi na mabo hu se police car pa na si shop bi soja for do mo yema na ye fe o ko mo ho no mo wo be mo carpenter for wo omo we for wo sa nze mo bra bonti me dom de ahya ase de mfa nkwa wiye maye na ko ye chema Wontumi nko ade a o ye betinta sukoko na say demonstration so apart from chema Wontumi ye ndi asem na anto asamre ya anto aso anti dodo na wo mu a e be demonstration e be chema Wontumi nko no mo pe no da chema Wontumi nko na betin say the what for manager pa de bia interest no eno say hwe na e kire say wo bu man na ba ko pe de da bi we plan say ko chi NDC ni first Ochi NDC. E was NDC ni bi o ya no ko so di ka che no. Na kwa chi ono wa aba. Na ba na wo so na. Na ba wo so na. Na ba wo so abeti ye be to sa. Wa ba wo so ye di wo na. Se be de mla ba ya adwuma de a na che bodem e bo frifie. Sama boy forest reserve ya se chama Wontumi akwakoye. Na nye na pen sama na ba wo so. E na be sa mra ne ya adwuma. Sa mra ne ya adwuma. O se ke di ka che because e wunu se hwe ye tigana na se dwon. Omode ko forest panyini ko di kansa se ton ma na busu afo forest na wonko hwe so why na we da na busu ayo hon krata ni sin na kora ye ni za ban ji use wanje so wusu ye oni bi wo ho ante se ye sha ase de a enye se opponent na oni na ye pre ho na wo se wo chi no da bi ye mfa sha ase wo fi ne bode ma se bo frifie ente ndi sin bi anya galam se ya nche no obi mo ye ye mfa sha ase ye ni mfa kwa wie papa esi aye kase kora konongo ho no susu jadam de konongo ya jadam de youth ni so mo mpene ma galamse na ekoso ho no enkoso na bebe ye tu galamse no kora suku dan so sinchen enye galamse no kwa ne hia me pese sisi awo me ade ma bufu a me hwe mpanyimfo ne bia na ka me ho ode aka metima bu obi buru na kwa firi akoto be santase eye mans na ekoso no ye nhwe se mans adwuma ye okay small scale mans ya ankasa na ekoso no ye mu se enwo se abibifuo ben na ye mans ye man mu ha anya South Africa fo a China fo anya China fo a abrofu ya bi Kenya se mans ampa enti ya Ghana ha enti ye wura Canada Japan mu ene president despite mu ene kwaku oten mu ene Santiago mu nti omuntimi nye mans je se ye abrofu mu na beje the South Africa fo ye nyina achi no ye president ni nyina na ye bio ye president Mahama ni nyina Ibrahim Mahama me se wo pam wo nyina na Ghana fo nye onso ko force onso hye ne sapo munso na nyane abai de ani soso onso so betime kina mra no so famla ufa ne se ufa kwambone so na mra ne odi a president kura di na sa brochire o mu fa president fo nyina nkoko ndo mko enti ye de mra ne kemem kabi kemem kabi ne ye nyina enti mo obi mfo bi ani nso obi so se enche wono so beko me de mahu ne se obi besa ko ka che mahuntimi hu a wo ye mpipini no kan say MPP na say MPP for na ye target o mo say enya MPP na target o mo ya bi o mo na say ya hwe say mama ne say u free so ade ya hwe onyemem
Se wa hene wote akonwa so wa wuni akonwa se wuni abo akonwa they say my ne say wo firi so ani ahwe oniem ya hwe oniem je hwe oniem na se odi for dia na se na okay akufu adu ni jeje Lawrence onka da akufu adu yes akufu adu be ya jeje Lawrence on pene na 10 years asese ne akufu adu ne bedi na asem se so akonwa no firi so odi 10 years ahwe na akufu adu so na eba na jeje so jeje an hokura akanya pass wa no wo so ma me campaign ti ase akufu ado ba ne so ba cheche wo mo na chima akufu ado ba cheche ene ya nyina wi ache wantimanche obi a na ebe ye pass e binya mranim ni wo ho na wa cheche yam ye hu se sa mara we nyina wo horom pa na enwi bi ena nnem na afede ye kanya e ko ye kama se binya lawyer afi mo na mara akasa binya lawyer o ye ti se nkrofo e2 illegal mine nyenne yanchi obi a na echo mukora no a yes ye jiwe ye senja no akwakoye na ade ye nche dan hu bi sa awe de ano ye den kakra ma ye yes ne galamse no kwapese o mo se nyamra nim ni bia Ghana reservoir ena okudi o di su lawyer man ye de Nyansapo voye lawyer ye man ke nya no a e bia na se bia ye kasa kwa na o da court court abiriki na sese e fi e chene kwa na court bibiriki sa court bibiriki mo ko ja wa home 3 months wa do bi ko jeli o se so otuchaji obi a otuchaji obi o on fa obi obi ni mo akwajo ma de bi o bi so otuchaji obi na bia no otuchaji obi o court yes I can lawyer manu din komo Nyansapo lawyer lawyer manu se de o he Nyansapo na pe lawyer nko de lo ye nya bia ma court lawyer o fe lawyer no nya na court lawyer bu o fe lawyer no nya na e bia ye gusu din komo be fre a na ni na din komo ye nya ne so a da wo fro bia no se we na boye e wo nchire mo me hu se amra we nyina wo ho e na ewi bi na ne ye hu se o chama Wontumi afa ne scapegoat san ko fa se o chama Wontumi MTC ba se se no se ma me kire wade se nkrofo mo kase tia nkrofo mo ni danse mo didi judge fo atem mo bu o man ne kwase nyina tension aba o lumba nsem we akofa nsem aba o se de wo ko nyina court na kwa yesi ya wo ko jail o wo ko jail so ye wade bu o yemfa sika nye o du di agora me se wo yo man ba pa di hu ni o mfa kwambone so mpesika na otam beba o ade bia wa hyase bia no e wa wieye na me de me kan nyina ne se omo nkyire yade potia o se chema Wontumi de magana wa mfa ma nti wo kosa jeli ana se ka wo de Ghana na wo se otua wo ko jeli aba ikura wo ba betua ana jeli no kura ye de yi o ko wiya wa wie eni de na ke ye pelo ya no e bia na nka lawyer betima ma ye tuta na ye je free chema Wontumi wo no nana eye sofo oja prophet oja last year omo che chama shase na ni case shase kofoforo na wa ena ni interview mu ni komodie bi mo ye bisa no ho asem na o kan no say chama Wontumi atia opanyi bi na so ne no na semi 15 to 20 years obetimi anya e wo ho nika chama hu ne obeye ena ye kase ya no pa ye nam kwanso ye bayi hu se na ya fre eye sofo oja e wo phone so no mu bi se mo ka chen se asem o kan ye no ene de akowie nie na aden de o kan na mre bi atwam no e chama mu ama be bi sa se bi opanyin ben ne nkokopa na chewa na asesen o so mu de ahyiamu na asem o ka che mu bie de ho no mo a o mu gidi ye o man je ndi ko se ne ye o se ne yire ene ji asem di be bi sa no ho so onka de ye yi de yanye ndi ayentimi ntu ho na mo de si ne o se ne de si ne na yere te a enye na yere wa o ka kire na yere ne se ebesi na so pelifo na nji andi de wo mu ne se ufum oman se nsuo fa wa ne mu nnua ne mu nhoma nyina yiwa ma o so bibia ma enye ye so ti ase at the moment na nanom peso mo twenwaso oman peso twenwaso kuro peso twenwaso no de obeka bia ne wani pa betie na se mo enya chewo pa o yes oman reservoir na wakose no na wo se watia panyini bi na so panyini be ya na panyi o kan ye na no asem so kan ye so onkoko hu ye wura ye ye wura de because o ma ye de illegal money de koso wo asem mu na ye wura na ye wura na si ye nyele no ye wura mbumwa na si ye nyele no oman no ga santame mu da onya fum ye wura na kwaya be da hu de na me mechire nyina ne se suspect man for the two santene se santene ne ye galamse no chema Wontumi so te asanteme
and the first yes here to for NDC ni to maybe yes for MPP ni enti ka sansensem ne baaye no wonim se galamsey no wo na wo ye ye de ahye papa ne de na se wo ye oso ba ba Wontumi ka se papa yi de galamsey hu sensem de wonim tika baaye kura ka papa no so betima gina saka se akora no wagye ne mfon so atum followers ne mesere mu mo ma ne nkodua no dutu ye bia wo ye dua on sanse nsasa no nko ne be pata o man no na ka asumdue mra Wontumi anye we nyina nti panyi be na wafum no o man ni nyina na wafum no ese o man reservoir o ka ho me ka ho nti panyi be wasem no kan ye nyina dia na ni akoye sa santeman so ye din the party panyi fon ba akon wasante region oso wasanteman ye din Wontumi ye din na tum ni nti Wontumi sa wo mo nsensem no me ana nyema se ni na mebufu no na santeman ye din na santeman ko ye din wan ye do cha ye chairman Wontumi be ye chairman na oso be ye chairman de no ye ma santeman if you change some phone or sakachi 2 say so 2 for no car sim no nteche wono so asitality nti na santeman na yedi ana onye hwe ma santeman de no ye chirem bia so na ye pa ye friends ye host me ka kai mitim de no ye chire ye chairman Wontumi de no ye ma santeman na se kwa na ebisa me bia ne asante region chairman no hu we na office no me kai na office o mu obi enya nkan se bodu de osima o mu ya ado du siba mbabo na o mu obi no mu obi o mu obi na oba wo ko manhia so a S5 free and S5 mo painting MPP na se so mo sama ba obi se ni fie na han ye nto mo je o ma de fie obi fie na party dia na hokura party betima sisi adan no obi fie awasa asin ka party betima to no na ho nsem sore ye den wa na so twen no wode nyina on ko follow santeman ya ni age papa moni age se wokom da bia ni age se ye hema ba wode mo foma se ma ho ni ka se moni age se chairman yuko nga so aden chairman den kwan no ye mo ye de da bi so mo se santeman ye din ye de ni age ye ni edin ye de ni age ye hema afa ni ma me aba ye ba no fo nti on fa no show bi amekroso nti o mo wura ho no de ye nka ho mo wura ho mo de mo nka ho bi abi so bi ya de pa na asem to na okoe na onu ukunu te na ukunu kura wo ye mema asem no obokro no ne nyame bo na ejeli ni ma wo mpe omo de so wo yire so nye na nyame abo na wo yire ko wiem na akamu a se woni na agie woni age ezo ko wiem na akamu wo tamfo ko anyi woni na age na ye de nye tamfo asem ye de ni age fum se ye nye maame fofo to mo information bi am fo no me chama Wontumi so hu bi akan so akaka ya chewo mimi hu bi bia wa ya ma santeman yo makaka mitimu o dabi overhead kura nya de to ache no me ma ye na anu di o mo chaase akọ wie sei nya ndisi ya na se to aso anya party t-shirt na cheche party t-shirt ni ko moton ana ko mo chan chon moton ayeka moton me so mu nu abe no mo so a mo sem ne prem moja me de o mo ko fa Canada Japan san fa ma de beto to o mo kura nya ma next thing na me be kan wasem wo mo ko fa Canada Japan chewo di panko bi ko betimi aboa chairman kakra ono abo Canada Japan also the nei 10 cents na mo de bo no onka ho de no timbe kan ye 10 cents na mo de bo Canada Japan no na o mo MPP fo nya nya di me se saka akra na 4 years na so e betuma dane president no o mo ko to ye ho na to so sikan tenene Canada honorable Canada Japan dise ko ba se ba o me ani ho a ho na be president honorable Canada Japan okay party no mfiri mu na ye mfiri mu china ani da so ho mun ko the base na you know the base ani da so ho na so that ani da so ho e o party bibia betimasi si chama na atamless wo ho no obi hye yewura mahama nkom se obedi akunwa na nsa na 4 years aso dabi atamless ko wi obi hye ne nkom sa obi hye ne nkom se ewura chi atamless ko wi ma na be take place Gibetu ba omi akroba mane nsa so na osora no pakora fifi akọ adwuma mu na okọ as vice president oba fie nwumere no no ye president sanity tisha no nsia boy no kwada ni da so ho maka na Japan enti mo nyine hu mfiri party mu sisi a onwom bia betimesi at any time betimi adane enche bia betimesi ene so kase bia betimesi ene bia ono ayi chairman Wontumi su case bia betimesi we see a court so okọ ahomje ka chairman Wontumi case ne de se nya na ne ye sha ase o Kabenya ne fiti last year. Nti kabebe yanke. Ebe yanke. Fiti last year. Adruba jiwa atrema. Atrema. Anso. MPP fo nyina nko sama ya dan yo ho. Akosi sei. Na yoko no ma ba no de omo ye fucking o. Omo ye ntie obi a o. Hwe. Na se ye che aboaji. Shata wale nko na etimi doje firi omo sem no ko shata ka ne munya mfa maye. Na ka ne maye. Mfa maye. Mfa ka maye. On court to call na. Say ye pese shata ye pese obe president nti ne mebi wo ha. Street president. W original president. Nangasa. Shata. Oh, Shata by president answer wo.
Yeah, shata. Obedi Ghana president and say no President of Ghana. Me na make kiro. Na domo okura na kura bi. Obi ankura bi. Hwe. Obi ankura bi. Dear, na dwene muso abie. Ono hwe ase 30 obo so 30. Na mo ma ba president nyina hwa na hu yawda. Yete Ghana na se kufu ado hu hia da. Na say Mahama so yeso hu hia da. Na yeso chechem de sikafo nko ne bedi. Yeso mba ye hu ma Japan. Zanyafo ne bedi bi. Ese asesam. Yes, asesam ko. Na me kan bi se court kwa homje 3 months. Na court e appeal o betimi akwa ye. The court ne je ahomje wia afi appeal no e be hyase. Ti appeal betimi den sesan ya ba se na e ma me agrada den sesan ya ba ye. Opa mo onye ginanim. Onko twa ne 20 years. Na sika na won fa me hwe na yire ne ma o. O ya appeal se mra be 5 years ya. Baba no ni wan sidi kura da ho. Na ni sika nyina lawyer for bi. O mba wi ni nyina ma no fine. Gold na ne go no. Onko twa bi gold ni bi we no nko ton. Na yese de obi o mo ye ile Ghana edo. Asen side say. Ghana ye de. Sesa ne ma ne koso nko de Ghana ye de. To bi e koso wo ho. Ye nim nipa okum nipa koro case na be say ko say ba. NDC aban ba ye new IGP oba ye yeti match nipa koro di sa wuo no. Ha say ohima bi ekokun no yetimi ache wo mo. Ha sa yese de chiche na wudi bi esisi twetwa mu a ne nim say to akata no enne ye chiche mu nyinara china de bia ye chenko fofoforo ye bia ye chenko fofoforo just say de asem na ne ye adwuma ye adwuma Ghana ye de say social media na aba no na de abo na social media o obi num no kre na kata so nkora ba begu anim ase o hwe nkora begu anim ase ne de kamera so anim na kasa tia panyin bi bo akomienu e china ne agina kwana no ne ye chewako ene hwe Camilla was a one ekoi 1 year on ekoi ono de ndesi so ono 1 year ni so atemni de bi wa no hye o eno me hwe video sa se ne ade ya wo ya santini ba mapai go Wontumi so ya santini ba mapai san ye ndisi ni de odaroma de anim na ye nye free Wontumi campaign oh we say Appiah na we to na so free Wontumi ni ye yakoi ye ya kire MPP ba na o Ghana ha MPP ba na mo ha omo hye boss obeye overhead nko afọ wa Asante region na biade me ko free ba de se ne nya free no asem na me busa o so ma ye de free ni beba ajo mun ka so beye bi wo Santase na fa so do kra mo fom free so full like ko Santase obi kura kotwa half no kra de ye filling station no mo nya nye na ke ti ade no so full line de so kra de ase nyina da ne body fu na so amede ye so da bi no so kra de wie traffic a che me ba traffic a che ko so kwa yen fa so do mo fom na from market eni so kila so konkon ho na free no wahin e mo nya hwe ma ye nti de ho na ye hwe na ke de free no se nipa de odi mpa asem to odi mpa na agya ye no eni opanyi na ye de to kwa me ku mi nya ntimi mfa free no nko abra bibia ye hu free bia na ka wo bo ho mo de ye ne ma de anka ye ku ama nti gold ya na nka wo ye nyina na nka de siesie Asantemanya wo de nya Asanteman pokura from market wo de ye no nko a na nke hu se cheba Wontumi nya fa photo kase mo ho ka from fo ba ye free Wontumi no kware hwe kwan menam so yeti agalistan me ba ma hu se ya sapeti bi agu yo ahakura mantem mo kwan de China fo edi ye ha cas edi ye wa na ma ko free Wontumi yenti ya na NDC MPP regional Asante regional minister ebetuna social media say dey wo kuruma ye 40 pe nto mebubuo dey wo ase so bebere me nko free Wontumi wonya ho me dem mo bi nko di matemu wonya ho wo ye bi me free dia na me di me free no so na yere ne ma na betuma ye free Wontumi ha abutrika kura nya free Wontumi na ye be nya free Wontumi asem na no aye den abutrika kura wo nwie obi a wo Ghana ha kura de meko wono nwie obi a Ghana wo obi obruchi na wo a wo se Ghana ye se wa kofa reservoir o case so illegal mining 20 years mining no se come 50 na competition na ban so ba mu kura sa brand kan president nanado kura kan se illegal mo illegal mining na no ye chi omo ayenfa wo mo ho nche wo mo eni se ono ane chairman e di ni koyo ye ya ade na me emira chairman Wontumi ka se NDC fu ahye excavator 50 sa atam kura no na ni bie nya ma sa wo excavator 50 ena chairman Wontumi machine dia ene se na on the channel for ba Asante region manu ansi no se on the channel for ba Asante region first se wo free galamsi na che nyenne wa ya che anti free Wontumi ni de menka ho mesra mi hu ade bia wa ya man free ha ntimi nko yes ade sem na no edi o nana sem na no eden na se ye ka sa unim se idie sama boy de e na ye si a ye 20 years ama
eye chairman yo na saman boy na dey 20 years ama chairman ya enu no chi no ensan yo cha na me guso yo say guso edin komo nyame hwehwe me phone so because me go be koso ahu ne ma fofora enya e wo ha say na Accra High Court sentence chairman Wontumi to 20 years imprisonment with hard labor fines him of 120,000 Ghana cedis 120 Ghana 120,000 is a 1.2 you can't say it's 1.2 billion na point na we na 1.2 tum talk akura maybe me can between bit matter na plug akura say me can me na we o se me no tanya me so mo fa ka we propaganda no kura me ka kiro okwa Appiah bit ma tia be 5 years 1.2 billion 1.2 fiskani 120,000 Ghana cedis na 120,000 over Summer Boy mining case and the go on I say chairman Wontumi nyeli no Yenyeli no. Oh, David. Oh, yeah, Appiah. Bet my 5 years. 20 years in bit mat. Let's go where they are 23. Fine. No, wait. 120,000 Ghana cedis. Nti say na bi mo ka so munjini. I feel what as bi mo so munjini say or become 20 years. Na bi o na say 20 years to 1.2 no or 5 free Ghana ho. Nti followers no kwedi nyina 1.2 billion. Fine mo de man nyina no. E na maka nya kire we. Wada. Mo ko hwe asem no mi. E na say on say bibia. On say hwe. David. On say hwe. Ti say na dodo na ka so munjini. Na reservoir on mining reservoir so call life in prison. And I'm so mo say fa car o chema Wontumi de Ghana for mra. Me ka say me ko school nka me ha dwun. Wontumi njelu obi abra won de Ghana ka 1.2 billion. Na me ka e ofia kura bia chain de see ya. Na chema Wontumi nko Appiah no ba. Nti na lawyer for so bokwa Appiah. Ba ko benya be 6 months. 6 months. And then chairman wo beba. Onya kana come antoni yam. Still na lawyer. Na say we de lawyer manua. Na say we de nyaka. Yes, I lawyer bi o nana. Yen lawyer na ni. Ebia no gina court. Ogina kono. O charge obi fofo so nya chama Wontumi. Chama Wontumi de say obi ahwa ya na enye ye bi o. 1.2 no do ama betimi mu free. Ni me bu ahwe mu ye. O se me bu say da bi. O so me hu car. Chama Wontumi de Ghana 1.2 billion. Say na yere kra betua. 1.2. Ne ba de say na last month ko betimi betua. 1.2. They say na what can say appeal ni nya ba so wi. Appeal ni mla so. We court be bat tambe. Say be 3 months no mo de kwa. Say 3 months. 3 months. And 3 months in there. So anu mo nya to na to anu. E de Chama Wontumi ko 3 months. We just 3 months no. Na de ka ko ide. Yes, after 3 months na the punishment kakare. Na 3 months na sika we de. Sika we de. Say tu for sika we mo Chama Wontumi charge. David. Nti na de aye no. No dey say we no 50 breeze kra. Chama Wontumi and then ya ka asem no na afa Ghana reservoir and a reservoir 1.2 billion. Let's say Chama Wontumi we obi ka kra. Na how na bi o. Na ai man ya mo jelu nu Sophie Christian Labo kuni Pastor Love 1.2 ni jeri na e mo sa. On kra man say. Asemo. Oh. Na de gina so kra de jelly na agrada so kwa say na 1,000 na 3,000 Ghana cedis and afi de we try consider 1,500 na sa akwa 4,500 Ghana cedis e de man 15 years no de say nya wanwa na we nya wanwa 1.2 de mu nyiri case into appeal ye hwese appeal ni ba na hwe senior say obi ani di asem we achi wo obi ani di asem we achi say ye hwese asem na nkasa na otim say bufu du bi anim bufu ase ye twina so kakra say ye agrada na twina so kakra no be ko say sika say now I have in 20 years ya na sika na 1.2 billion na 1.2 billion na say me kura bufu emimetua 120,000 Ghana cedis 120,000 Ghana cedis which is 1.2 ne fomu kura betimete say fomu emeto 7 billion ajo what you saying 7 billion na boa e boa say na we nye twa fomu we spring nyina wo wa je na 7 billion asemo tintina ka yesen ke benya lawyer na ka ni na di nkomo wa asemi ho na wa boyen ama ya ti nyema bia so se mra no ne ho kana si o masi aka asemi hu na Ghana reservoir na wa ba wura mu na wa yeseye na ana we kodi by the time ba eno ani sika skawi eno ani sika no nti e kwesa appeal no ba die besi 1.2 billion tin and I essential lawyer number no last one ebia no odi asem nyema ne nkod ne phone kodum yenko yedi we contempt akochi ne court asem o phone so ko bele so ho so ne so ampa ne so Monday e no mbekwa ahomje so nti ne case o nyine be di ne bi so na ne nsem doso nti ne nsem doso so ampa and ma lawyer nje na ho ne mom emrepam ne lawyer be di nkomo na wa boa yen ama ya te ne ma si pa wa sanse nsem 1.2 billion 1.2 billion se lawyer kula bufu betua
Ghana ikukura asem na la show no na asem na kete se anoma no mu no asa ahyehyira to ye so ekodi na do beka twato wada wa beka twato nyina se din no omode ma no ni sika no emfa omko nsamre bi omo san ko mu calculations yi na mo zamre bi na dollar no moji we de dollar Ghana cedis ne da so Ghana cedis was selfless galamsi hu sensem was selfless 1.2 billion wasenzu asase na we kure betu 1.2 billion no aban na je betu medua forest minim yo ha sia na ye meyo so de 7 billion aye street lights na street lights so 13 me sa asem no me pese meti o me pese meti because me nyema dwe so mu jele ni ko e sem bi sa ni bi wo se nya aban sika ne mo ko sresre is not to say 7 billion e dey street light 13 dia ene nyina yo Ghana ti wo ko sresre ye no na o sre won he fa ne peso aso minim bebi o se ni free wa dar mo so do ko sresre na bi o na wo sre da bi o na wo sresre na wo be kan sem we kire Ghana say street bob 13 ena 7 billion 7.5 billion na omo this kind omo imbechi ngotum na wa mod number na kwase bia e makoma ko 13 o se atafo street light omo ko check na 13 nti omo ko ho omo ko check na se e makoma ko 13 pe na nya adwuma the 13 na 7 billion aye and the whole from Abarikesi to Junction street light ni ade na se so wachi na omo ye bridge no on je se ne Ghana ye de kabel say ayo man we pa man Ghana sara akwa ye omi ni doso ade ye obi e ba ko page man ni na so de mo boy ensem na we de besi abusia ye fani na isi akonfo black power na che na dwen e wo chama Wontumi sense mo sika de sha to mo san ko calculation ni bio omo fa se wadi Ghana dwiri mu sika kese bi no woko 20 years ndia na nka ko se we kura se 20 billion po a ne hu se woko 2 years dia na se 1 year bia 1 billion ne hu se 20 billion na 1.2 billion na se obi nko dem 20 years ya asem se nkali intelligent na ba pi na ye dwuma nkali ajo chedi nya be si ha se ebia na amount ni fake ni fake na amount na no ebia na amount na geje ndi man ni fake obi obo na no fumu ye okay then ye hwe se be se unya be malumba case injunction case no a ye kai asem ni wie ye pie na san frɛ ye no ebia na ye mpon no map frɛ wa san frɛ ka so wan hwe ni ye kura wanka ni ye gora auzi ayo fani nyina esi wa hase Nyansapo TV so eni chama kura mo fa so mo chi no e go tene ko yokufu chi no mo ho afo chi no and fa na japade me se ni fie japade ahodo se hwan mfa sika nto so nyema ne be ni nyina ne ka wode nyina 1.2 dia ara Ghana fo mpanyi fo mo de adwene dia gora na sa so mo waste time okay enya wente man ka program ma nyo kawanya ntem ase ko tre no one white no de tuntumatu wa se bibia awu san fa ni nyina esi ase wo so wadwen kire e fa nsem yi ho betima tro comment section ho e de amayen ama no aye kama ne mum subscribe channel no like san share mo bibia enya bi en share o man Ghana ne wo no senne ehun se mamra no akeka ne ho no oso ye bibia enva kwa mu mesre wa babumele mu nimse ni je bi tete chiri de kakwe de na na wa bamu mu ansa oso guso ye niam bia ensen fata atwe camera se ni ma na di atemeni hawa ene ye hyehye kro no hweye na oso o ye next in line yen hwe ye hu ye hu eje na emwa yen abusia ye fa ni nyina ensi ha se midia ne oba yesu ma ye bo me ko for black power ne tena se ne ema ye di enkom Nyansapo TV so ne wadaroma ya krao Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Madawro Wontumi ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya